Ćao svima, dobrodošli na kanal o zdravlju. Danas pričamo o proteinima životinjskog i biljnog porekla i o njihovim prednostima i nedostacima. U zavisnosti od porekla proteina, da li je biljni ili životinjski, različita je i struktura i zastupljenost aminokiselina iz kojih su proteini građeni. Našem telu potrebno je da unesemo putem hrane 9 esencijalnih aminokiselina koje ne možemo sami da proizvedemo. Poznato je da je ljudski protein najsličniji proteinima životinjskog porekla, poput mleka, jaja, mesa, dok su biljni proteini u nekim aminokiselinama deficitarni. Prvo ću pokazati listu visokoproteinske biljne hrane i koliko grama proteina sadrži na 100 grama namirnice. Dakle, ovdje je lista visokoproteinske biljne hrane po grupama žitarice i brašna, povrće, mahunarke, orašasti plodovi i semenke. Dobrim kombinovanjem hrane možemo postići adekvatan unos aminokiselina u biljnoj ishrani. Neke organizacije navode kako ne moramo u jednom obroku uneti svih 9 esencijalnih aminokiselina, što znači da ukoliko na dnevnom nivou ne jedemo sva 3 obroka ista, već nam je ishrana raznolika, nećemo imati problem sa unosom aminokiselina. Zavirimo sada u esencijalne aminokiseline u ovim namirnicama. 2 esencijalne aminokiseline ima u većini namirnica u manjku, a to su metionin i triptofan. Da ne bismo dužili, prikazat ću vam zbirni dijagram svih ovih namirnica. Ovdje možete vidjeti količinu metionina u visokoproteinskim biljnim namirnicama. Namirnice koje su najbogatije metioninom su konopljino seme, bundevino seme, susam. U drugom dijagramu su namirnice poredane po količini triptofana u njima. Triptofanom su bogate čija, bundevino seme, susam. Dakle, ako ste vegani, potrudite se da jedete visokoproteinske namirnice i potrudite se da u ishranu uvedete više namirnica koje sadrže visok procenat metionina i triptofana. Dnevna preporučena doza metionina je 15 mg po kilogramu težine, a triptofana je 5 mg po kilogramu težine za odraslu osobu. Potrudite se da jedete orašaste plodove i semenke, zato što su prebogate aminokiselinama. Vegani često za doručak jedu kaše. Kaše možete kombinovati sa orašastim plodovima, mogu biti od ovsenih mekinja ili od nekih drugih žitarica koje više volite. Za ručak se jedu mahunarke i salate, a salate se obogaćuju sa semenkama. Imajte na umu da termička obrada utiče na zastupljenost proteina, ali i ostalih nutrijenata u hrani. Ja sam posebno naznačila koji vid termičke obrade je u pitanju kada sam vam navodila slike, a sve dodatno možete pogledati na sajtovima Nutrition Data i Nutrition Value. Možda vam sad ovo sve izgleda previše naporno i zamara vas i možda biste rađe odustali od veganstva i istraživanja, ali verujte mi da u praksi je to mnogo jednostavnije ako se u početku ovlada nekim informacijama. Sad, ostaje pitanje. Zašto se baviti ovom kombinatorikom kad mi je mnogo lakše da popijem šolju mleka, ispečem jaje ili još bolje kupim whey protein? Pa nisu stvari tako jednostavne. Meni je mnogo važniji kvalitet hrane nego ove brojke koje sam prethodno navela. A zamislite sada proteine u vidu 2 paketa. Sa ove strane su proteini životinjskog porekla, a sa ove strane proteini biljnog porekla. Šta sve unosimo sa proteinima životinjskog porekla? Unosimo zasićene masnoće, kolesterol, unosimo aditive, unosimo boje, kao i antibiotike. Sve to dodaje se mesu u industrijskoj obradi, a ljudi koji proizvode to meso ne brinu mnogo o našem zdravlju, već o tome da povećaju svoj profit. Sa druge strane nalaze se proteini biljnog porekla. Oni su bogati vlaknima, vitaminima, mineralima, kao i antioksidansima. Sve ovo treba našem telu. Vlakna su odlična jer pomažu u probavljanju proteina. Biljnim proteinima potrebno je 25 sati da prođu kroz probavu, a proteinima životinjskog porekla treba i do 50 sati. Proteini životinjskog porekla
nemaju vlakna, što usporava probavu i iscrpljuje naš organizam, a samim tim više energije trošimo na probavljanje životinjskih proteina umesto na neke zanimljivije aktivnosti. Istina da je stopa usvajanja proteina iz biljne hrane 85%, a kada je u pitanju rafinisana hrana čak 95%. Ako vas brine ovaj deficit, odmah da znate da je nedostatak proteina u našoj sredini veoma retka pojava. To karakteriše uglavnom zemlje koje su siromašne i ishranu ljudi koji malo kalorijski jedu i samim tim zbog manjka unosa hrane imaju i nedostatak proteina. Ako imate dovoljan kalorijski unos, gotovo je nemoguće da imate manjak proteina, jer proteine sadrži i voće i sve druge namirnice iz prirode, samo se u ovom videu ne bavimo njima zato što oni nisu visokoproteinska hrana. Već je problem ako imate višak proteina u vašoj ishrani. Šta se tada dešava? Tada opterećujete vaše bubrege i jetru, to utiče na vaš nervni sistem, utiče na porast holesterola. Takođe, ako proteini pomažu u sazrevanju i rastu, samim tim brže i starite. Vratimo se još malo na kvalitet hrane. Dr. Colin Campbell u kineskoj studiji istražuje kancerogeni uticaj kazeina. Kazein je protein kravljeg mleka. Dva su važna istraživanja iz druge polovine 20. veka. U prvom istraživanju pratili su dve grupe životinja. Jednoj su dali velik procenat aflatoksina i 5% kazeina, a drugoj grupi su dali mali procenat aflatoksina i 20% kazeina. Primećeno je da grupa koja ima manji unos kazeina razvija znatno manje žarište raka. U drugom istraživanju svim životinjama su dali istu dozu aflatoksina, a tokom vremena su im davali različitu dozu kazeina. Tako su u jednom periodu sve životinje primale 20% kazeina, a u sledećem 5%. I to su ponavljali. To je dovelo do zaključka da se rak razvija kada se unosi kazein, a smanjuje kada ga se izbaci iz ishrane. I naišla sam na još jednu zanimljivu priču da Papuanci Nove Gvineje uzimaju proteine iz vazduha. Ne bukvalno proteine, ali azot koji u sadejstvu sa crevnim bakterijama se rastvara u probavnim sokovima i pretvara u proteine. Naravno da to nije sposobnost i našeg organizma, zato što na to utiču razni faktori, kako ishrana, tako i način života. Ali me to navodi na jedan zaključak da je naše telo veoma prilagodljivo i inteligentno. Sve ovo vodi me do još jednog zanimljivog zaključka. Biljke iz vazduha uzimaju azot i tako prave proteine. Životinje jedu biljke i tako se snabdevaju proteinima. A ljudi jedu životinjsko meso i tako uzimaju reciklirani biljni protein. Što bi istraživači rekli, uzimamo od preprodavaca umesto iz prve ruke. I za kraj, u jednom naučnom istraživanju uspoređene su ishrane veganska, vegetarijanska, pesko-vegetarijanska, semi-vegetarijanska i ishrana svašteda. I zaključak je da je biljna ishrana najboljeg kvaliteta u usporedi sa svim ostalim ishranama jer ima balans svih nutrijenata, posebno vlakana, kojih u ishrani svašteda ima zabrinjavajuće malo. Dobro razmislite o prednostima i nedostacima hrane koju jedete. Meni je šokantna i ova informacija da je Svetska zdravstvena organizacija meso proglasila kao kancerogen prve klase. Toliko u ovom videu. Nadam se da vam se svidela tema. Ukoliko jeste, komentarišite, pretplatite se i delite ovaj video. Vidimo se u nekom od sledećih videa. Ćao!